Napadasan ni Kabsat Asuncion sa napud no nagan ti may drama ita kat welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Mary Rose Romero kan pamilya Romero di Tamaranao San Mariano Isabela ni Jovit Riliera from Jeddah ken Mara Sidoro. Kastimanti ko na ni Kabsat Asuncion. Dear manang biyanang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kas pudno nga anak ti anak ko. Kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Ngami di nakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas anaming pinsan ti panagayat ko kan kuana. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asunsyon, at sirsiri pa ni tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagduble kayo ide. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kuana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit? Lahat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka, agrayuma. Intun kwan, agangkit. Sano madamdama, agulaw. Nangato pa'y tibipin na nukwa. Kat siguro nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingpot mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapigsampay laang. Nasingpot tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbalin na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Suker to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kwana. Itata lumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang uyag. Matay kan sa amot dun. Saan pa'y bakit?
Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito, oy. Simple nga. Kano nabaybayagan na nga uyak mo. Adda siguro infeksyon ni tabagi mo. Adda siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas takamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam tirason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita saan akaw na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo't ni panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon?
Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsot nga minan ni Tomas. Uray ko man matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay ton Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kastyay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, nanang, uray da kayong agan-anad kayo matakanayon. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog ti biyag ti puli ti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok mat anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit ya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayon di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tada pa'y papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. At damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastan ti danom ijay talon. Wala nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road. Lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw.
Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak itinangina apresyaw na nang. Ala nga Roda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Ah. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapul? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang, Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanuno ka masakit akad kadua. masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diya ka mau, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay mat sarungkaran, kumusta inyo mat idang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka. Amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, jak man mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-tirik na No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsut na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo.
Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga min nadagsan a sakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di ka agsawi ti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka anak ko. Saan aksan nga agimbag, nanang? Ngamin, at iti last stage ti kanser a sakit ko. Anya? Nay, apay akas tatila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpay so aya masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampay laeng. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik at tinapanunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbagman ta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nanda ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti iti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runak at kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan.
Itihan niya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pa kawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang, Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa itata kasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. o nanang. Naupayak mo't laangan na namin pinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Nibi na laang ti kayat ko at tulungan. Saan nga roda nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakderan na ti panangisinak idikan kwa na. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kan kwa na. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak ngay naklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no ada sakit amarikna. Alakastan, ti gayam mo, Asunsyon. Ala gagayam, di tan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script ganiti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad, titunggal maysa, ken nasalon at tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Mira san napud nanagan ti may patangatang a drama itangam sakbay na. Hello mampay kada Jonaline Salazar dita Singapore, Gretchen Abun, Krisha Vinis dita Palitod Parasiles, Mountain Province. Kasi man ti kuna ni Kabsat Mira. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi panagtalon kan panagmulay tagdudumaan nateng ti pagbiyagan mi. Kat idi na umaak nga gamuloy ti daga na panak nagtrabaho kas sales lady iti may sa asyudad. Kat dita na amamok ti nagbali na jowak, idi nayra na ang nagbakasyon manipod abroad. Gaputa di abroad ti nagbalin anobyok, impalpalastog ko nga rod. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sapay lanak, manipod ita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amirawan. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay daddy, may salang ti mami ka, nilaang mami Linda. Anak, nabayagan na sininaanak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypayso nga anak ko. Uy, nanak ko, nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija broadwan. Di kan pumanaw, daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabahok dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban, tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko iji eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismiss. Ay, manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko, ah? Sana bale?
Pauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangin nyo amin na kaya tyo akanan. Kan rumar kayo no kas nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga raw iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod Andong, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik na anakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngam patsek, may ruam tumot lang. Hangka nga madanagan Andong. Aramay dakti amin nga bis ko. Tapno, maiasidag tirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta mga igatang mo iti ka na may dyan school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya karing iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga kanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello Andong, darling. Nairwar kon di pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan, no agsuldo ak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan dita balay daan daw, Mira. Ay, wan nanalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga Andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni Andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Isu nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minun di babaununda? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan nyo man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdama ija order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kas ano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwartamon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagitoy nagado a parcel ditoy nana? Order yo dagitoy? Ay, wan Sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagitoy? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagitoy. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat ngamin, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda.
Ay, haan may mayat mat ano iji balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umay kayon to niya. Hanga balay ta pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Na, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Ni, nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balayaw. Kan, ni, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balayo. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, Inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balayo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Ne. Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas matan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay ito. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo, anya. Ay, ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agunget-met ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay isaan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulin aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya. Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. Aya. Ay, kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matiswildo ni Julo iti pag-ububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslastugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan nan. Kanalay nga may nga gurnaw jay anak ka. Oray basit isweldo na, adalat tayo duldulin na no ko Pilitan na nga minti gumatang itihan namat nga road nga kaya.
Imbes nga bagas, tigatangan na ko ma. Haan tadagita kit di motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam, adyan na. Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nang ilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay, dyan na. Ha? Plat nga min datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Una na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kina-nurse na ijay anana. Aya, no kasta, dakil nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam to man di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Dinayunak mo tanting pawpawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukatak ko majigit tayo tani. Masursuro na kito karo ba? Nagparamid kit din itidakal nga gitna. Inartapan na matan jigit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan, bumakbak na nga dagito kaaro ba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring, gimatang itiluganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Husto ket di ata pumintas mo tipyag da. Ay, basta madmaditirek na Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitut ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glas-lasto ka, Sabel. Hanga siyak ti las-lastugam. Ta expert ako na iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na alipuspus ko. Agpapaaramid may titidakil agit di karupan tayo Marilita. Nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day Tamira. Imapanlakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang ti napintas. Tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko ma, tarumang ay mo't akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud,
Ammo nga ta nila kay na, apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na kwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka ma'am ta cellphone ko, Sabil? Awagak ko man ni Daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot ngamin ti cellphone ko, apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni Dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mo tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan. Rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita. Addan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pag kunaamot, Mira. Uwan tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay jay sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamanagnak mo, Mira. Kan oray jay ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabihit pa'y lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitak, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pamanagnak mo. Tano siyakla amaysa. Diyak patyang nga damading aramidin na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kaya't ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni Daddy. Basta di mo lat sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Nana, nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mun ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpet kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwam nga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ng tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti pa nagpapintas mo, ngam ti pa nagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom animbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, Han nga sina nga dagos ti bagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko,
Sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsinada iti lalaki asim murutan na ini. Sorry, Mira. Saan na data ti pare ti tunggal may sa? Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siya nga ron. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam ang mga ramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad ta sawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak. Nanalita. Kaslaak lalumnad iti nakaro abain gapu iti kasjay ang nagbanaga. Nagsakit tanang namnama aklagayam iti awan. Nagawid ak nga rod iti lugar mikat kas iti sigod, tinulungak manan nagiti dadakkel ko nga agamulo iti daga. Aging ga anak asawa ak iti padak metlaman nalon kat ita addan upat nga anak mi. Panagtalon ti pagbiagan mi kat orekas kasano, may sabsabot mutlat na ti kasapulan dagiti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Mira. Alagagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, maawis kayo ngagdangag ka nagbuya iti sabali manan nga episode dito drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod man kanikab sa Mia sa napudno nagan tintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Estela Menor dita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez dita Binalunan, ken ni Covida Bulyahon dita Palitod Paraceles Mountain Province. Kasi manti ko na ni Kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak nang alalaki ti ururayak ngagdaton kanyak, ngam padak anakurapay ti dimtang, kat iso nga rod tinakinnayatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, taure ada nobyok agururayak latay ti sabaling agaram kanyak, bareng makasara kaktoy ti bak nang alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamot kan ka barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kita mga agpaspasada? Adabos mau akamingay mau. Uwan tata. Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, barok. Anya, madinobyo mga ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak.
Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang itisidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag na nayon, Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mati kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyem ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan Soto. Awan matlat aramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, antay kuyog ka. Sikati para sukli ti pasahero. Ay, kauwan Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insangput mo't ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mo't na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na di paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot ni taan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, ado ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito'y balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo lang dagos gayam, tadagayam aramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wen tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing po laki di.
No awan bisyo na, ken na parabor, ken nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak, nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Ket agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag dati agbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mau bakit? dinagasmet manen jay nobyo na, inkuyog namanen ang nagpasada. Inturkuan nasikugan. Ketag kasarda ko mga minen madlaw mo't anasingput jay nobyo na. Anyat amam no agin sisingput laan. Kung nanangamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi di alalakay. Hangam sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na di para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, ken nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hangam no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunam ti kasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na, pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay, pare. At natugawin dya unag. Agyang manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok ka ta kapilid. Kan inakpid gumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Ti akin kukwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka lang trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngam si ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo ti number mo kanyak, wen? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wen Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manen to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay? Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makalutaw.
Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Na, papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Agyaman na, padinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak namin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmualakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak matan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken kuana. Ne, apay nga ya sinamatan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasolaken ka, apay ya sinaanak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagi ka amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom da ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asima, di na kong dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay kadimadanagan, taadayo anasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad mo ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan baro. Nga masapol nga awatom ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam, awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laangan asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidim laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana.
Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Dagitay nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Ah, agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka amarigatan nga ag-move on. Kwarta mammat Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, taas akong timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulo si ti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo ti makan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano kipagpagata asawa, Manong? No, adda reklamo na. Papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan ditoy. Oy, Pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, ah. Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos, pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya, gapo iti napasamak iti kalabas. Amo, kanasakit tinakam mo ka na kami, nangro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya, pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko? No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsak iti na ni Manuel, nanang. Kunakno na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam? Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta isuka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino takinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na pananabiit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awampay lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado ngagpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tamapan akon, Mia.
Sige kat agyaman kami manen, Soto. Tunggal mapa nagpasuka ti pilid ti ex ko malpay ti abagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masaya nga naklaunay kapoy ti panagdarasudos ko. Aklo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ka ni Manuel tati amok, agnam ay ti biyag ko iti sidong na ngam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siyak isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, gagayim mo, biyak. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.